svašta, tu se djeca, jedna će da traži jednu stvar, drugu, malo će me nervirati tazbina, malo moja majka, moju ženu. Znači sve kako treba. Sve je onako blagosloveno kako je Bog dragi dao. Dakle, sve ima tu vrstu prisnosti. Sve ti odgovara na pitanje što ti živiš, što se ti trudiš. Dakle, ne živim da bih Novoj banci uplatio pare. Ja sad uplaćujem novac zato što postoji nešto veće, svetije, poznatije, bitnije, sjajnije od toga. Nešto što je kao neka ćelija, kao neka iskra, sastavni dio neke vatre i neke svjetlosti, nečega puno većeg od toga. Tu je sad taj moment u kome ćemo, kad govorimo o identitetu i dostojanstvu i Lazarevoj kletvi i Americi, dakle, svako onaj ko zadrži elemente identiteta i dostojanstva, bar će uvijek znati u životu samom sebi da odgovori na pitanje zašto živjeti. Onaj koji se napusti samo shvatanje da vrijedi živjeti za nešto i za nekoga iznad sutrašnjega dana, teško će pregurati sutrašnji dan. Ili zato ljudi teško i guraju do sutrašnjega dana. Tako da, to je to. Nego ja mislim da zamaramo sve ostale. Ja sam htio jednu pjesmu da obavezno. Što bi rekao već upokojeni Nenad, u stvari Milan Nenadić, mi smo ga zvali, kaže: spavajte, puborci, pre vremena sveli. Spavajte, mladići, rano dorečeni, na praznik za oko u nedelju cvijetnu, kad se sve ljepote nad izvorom sretnu, kad svi od radosti budu van pameti. Da li će biti neko bar da se sjeti? A mogli ste i vi biti sretni isto u srpsko djevojče, nevino i čisto? Spavajte, stari, na pravdi spaljeni, a mogli ste biti ukras vaseljeni. Mir vašim kostima, kraj drumova prašni, pokoj vašoj duši posle muka strašni. Spavajte, mladići, snom predački sjenki, spavajte, mladići, nevini, vjeki. Eto, to je jedna pjesma onima koji su to znali. Ovaj čovjek ovdje je sin Riste Žobilja, mog velikog prijatelja sa kojima sam proveo djetinjstvo i sa kojima sam proveo divnu mladost u Sarajevu, i bili smo ono što je sve kazivao ovaj divni momak. Hvala puno i drago mi je, izuzetno drago. Jer Risto je čovjek koga treba danas da pominjemo. A upravo su mu bili, kako bi rekao, sredefom njegove smrti su bili upravo naši ljudi. I to smo mi. Evo sada želim samo još jednu zadnje pitanje i onda da idemo polako da zatvaramo. To se čulo propovedi u hramu Podgoričkom. Zašto je Lazar i car i knez istovremeno? Zanima me vaše tumačenje. Nisam čuo, samo... Zašto je Lazar car i knez ujedno? Aha. Pa ne mislim, ne treba, mislim tu ne treba praviti neku, kako da kažem, oštru razliku. Knez Lazar je knez zato što u istorijskom smislu srpska tradicionalna titula od Stefana Prvovjenčanog nadalje je bila kraljevska. Usput, mala digresija, ali vrlo važna. Nekad ćete čuti da postoji kraljevina Bosna. Bosna, dok je postojala u srednjem vijeku kao srpska država, to je srpska banovina, je bila banovina. 1377. godine se Stefan, to jest ban Tvrtko, kao praunuk Nemanjića, kruniše ne bosanskom krunom,
nego srpskom. I svaki kralj koji je od tog vremena bio na prestolu se zvao Stefan, jer je to bila nemanjička tradicija, i posljednji Stefan Tomašević se također zvao Stefan, i svaki je bio kralj Srbijem, Bosni, Primorju, zapadnim stranama i k tomu. Dakle, nikad nije postojala kraljevina Bosna. Kad su se bosanski banovi okrunili krunom, okrunili su se nemanjičkom krunom. Dakle, kraljevina je srpska. Dakle, smatrali su sebe srpskim kraljevima. Tako da kad počnu ili da nas